kay simba tabay Sunday. Bike. Tagkot gikan. Yeah. Simbahan. Wala ko bantay nga naka-on di akong kaning transmitter. So gikan akong simba, human nagbike ra ko nya kanang nagkuha na sa ko, nagdeposit ko. Nakanindot diri ang sulti kanina is kung mag-deposit ka, matulog kag ATM, di na ka matug counter or teller. Nya imo na lang i-input ko timong card. Imong isud ang kwarta. Sulti siya pila imong ang yang nadawat. So wag yung problema ang banking ngari. Nya online banking may problema. Money transfers inana. Even sa kanang credit card na usahay mag-tap ta sa Pilipinas, kuhaon man sa kanang attendant. Dire ikaw yung mag-tap kay muham ng card. So lahi ra ba first world. Hopefully inana sa tas Pilipinas soon. Anyway, I'm just gonna head out now. Idol kay sulog si Pradero. Orange nga socks. Anyway, nako nga rin sa among kuan, murag tawag ni Bronia Junction. Muni akong neighborhood. And kana siya shopping center. Anyway, balik pas balay. So nabalik ta ko gikan nagbike and then balik na sa ko gawas via skateboard kay wala na day lamas, papalit ko kanang onions. So yeah, medyo cloudy karon. But it's fine. Medyo mingaw. Kasi it's Sunday, maybe. So, muna siya. Gusto mo diyan yung Sunday, bye. Medyo hinay ko sa editing karon ug hinay sa kuan, but I'm still good. We're still doing the vlogs, and although it's like pati ang quality sa video karon kay pati ang weather, it's really like gloomy. Murag ka ng di man sa gloomy sa kay kanang murag cloudy, so it's cloudy, so overcast kanang dili wala ka siya contrast. So yeah, anyway, sa tag Woolworths trains, so muna among train station diri bay. Yeah, gawa sa train station na bus stop, so muna bus stop nga ri ano diha parking lot is kilid muna siya tawag Baronia Station. Yan, nag-skateboard ko na og helmet, paugat man ko from matumba man, sakit, yayay, hilak. But yeah, I'm not really also a good skateboard. Di ko ka maubog skate ug kanang push lang. Bawal na nako is kanang mag-remote control kay diri ra doon. Anyway, nag-graffiti sa mga walls, pintalan dayon. Paspas kayong trabaho ba, maintenance, mga buang salingan mag-graffiti dali sila. Pintang matumba. So here we are, Baronia Thingamajiggy. Let's just put our skateboard. So butang ang skateboard ya. So muna akong ganahan na out latte. So kini siya bugnaw, hindi makatae. So auto siya. Hey yatay. Yeah. Sub. Auto akong birol, naglisod ko, nalibog ko sa gibuhat. Anyway, adong ako uli karon. Skate lang. And mutong igon ka kape. Ganahan ko itong kape, kuan siya oat latte. It's very good because it's oat nya kanang kuan man ko, dali man ko ma lactose intolerant. So katong oat latte, dili ko ma lactose intolerant. So that's very good. Anyway, skate sa kong tarong, liksan niya ako. Skate. Ay, piste. Dili off-road akong skateboard. Ano ito nga rin. Yeah, bye. Dili ko kumaka mo skate, good, tanawa. Dili ko kumaka mo skate, so, muna siya. Nagpuang akong camera. Nahangkwa niyo. STI WRX. Nice. Dili lang ko ka-afford. Di sa jam work para na ako kay kanahan ko kanang taas o kuan. Muni among iskina. Nindot kay ba kay daghan pa kay mga tanom ba? Dili pareha nang uban nga wala na yung mga tanom.
putlong mga kahoy na daghan kay mga kahoy oh. So muna siya importante na daghan kay mga kahoy. Importante yung mga kahoy bay. Ya ano sa tuwa putlon man buhatag mga project, mga hinampak mga politiko. Portaan tanya gubon na tungkuan. Anyway, di ta mustuloy politika. Ubos na ko kay why they have to do that? Why they have to like cut those trees? Those trees are very good for our environment. Wala nindot kayo. Like kahoy. Normal lang guling ako. Maski sa syudad. Sa kahoy. Anyway, punta ko sa balay. Punta ko sa balay, mag-edit pa ko sa akong vlog para gahapon. Para ma-post na to. Okay, we're here. So good day bye. So last ako video nakaisgot ko about venue na disappoint ko. Since today wala ko ginabuko ko yung buhat kayo. I went out for church earlier and I don't usually go to church. It's nice nakabike ko pa rin sa church. But the thing is, story about atong venue. That was last Friday. Today's Sunday. Last Friday ang venue niya sa kuha. Butang ng mga venue kay they try to feed us the rest ng kusong tutkuan. They try to tell us na unsa may kinahanglan ninyo sa inyong mga pagkaon na gunsa. So they're very good. That specific venue, I think binutan na to siya. She made it look like naga-care siya, but the thing is it was so na mangyihang ka idea kat sa mga sobrang na-disappoint ko. What the fuck? Ingon sila nga nag-shoot na may wedding photo of video mo ko that day. Yeah, among kuan kasi sa Australia karong nga summer ang sunset is around 8:30 PM. So dugay pa na siya ngit-ngit. So muna tong time sa mains niya na day ang taga-video nga. Since karong mga 8:30 mag-shoot mo sa gawas. Mo man ang time sa mains. So since kana mo time ang gawas, wala na mo time kaon. So among buhaton na lang is tagaan na lang ta mong entree. So entree is mo nang kanon nimo before ang mains. Muna siya pampagana ba. So opposite siya sa dessert. But the thing is ano siya nga, we'll just give you a big entree. Di na lang ta mo tagaag ka ng kuan, kanang mains. I think ang iserve sa mo ating ali mains raw wala may entree mo. Anam ng stabs na supplier gamay ra ba? I don't know why. Some of the clients, some of the couples mugastos lang dako para sa supplier because they want the supplier to like feel good. Ganahan sila nga ang photographer busog, ganahan sila gana kay mo shoot pa, gana kay mo kuan. And I think they paid for mains. I don't know if they paid for entree. They could have paid for entree. Some of them really pay for us. And the thing is, ang gigon sa venue is, since di na mo kakaon na nga time, tagaan na lang ta mong entree nga dako. So entree is just like pampagana ra gyud, kutob ra sa tunlan gyud. So we'll give you, di na lang mo tagaan mains. But the thing is, ang couple kuyog na mo naga-shoot that time. It's not like kami rin nagsige-shoot, nag-busy me. Ang couple is kuyog na mo. So, ang couple mag-mains. Igbalik sa couple, magkaon sila mains, di ba? So, pwede naman sa nga, igbalik na mo, magkaon sa mag-mains. And I don't get the point why they don't serve us. I don't know. Nag-try things siya sulting to be polite. I don't know. But the thing is, you should feed the supplier. And not just, if nakabook mains ang ihatag, as much as possible, try to put the mains up. Because the thing is, ang kanang supplier nag-shoot na. Like for example, some weddings, I start shooting at 8 a.m. And then, dito na paniud to. Sima na lang mi. And then, nagabot sa dinner, laspag na kami, we travel a lot. Lagi mong travel dun sa. So, by the time sa dinner, ganahan, we would like to eat a good dinner. Because the thing is, we've worked hard the whole day. And di mo na siya, like, nagsugod na 5 p.m. mag-shoot or 3 p.m. na nag-shoot. Sometimes, we shoot the whole day and you don't know what's going on. And the thing is, di mo ginampakanon kay wala na may time mo palit itong pagkaon. Like, for example, nag-shoot na may, alas 12 minutes nagsugod shoot. Dali may, shoot. Gutom na kami. Wala may stocks alas 3. Niya ka nang, sige lagi may shoot. Wala stop pang, adrenaline pang. Nikabot ang sa source na ibig. Ganahan, ang Skala City gali. Ganahan na sa may mukaon kay, las pagurot ng energy. Maski ikaw tingin, si kinsa ninyo, pabuhato niyo ano yung kinabaho na mo. Maggutom na gimay na that time and we want to have a good dinner because we did a good job. And yeah, ang venue is, they told us na, wala na lang mo ikuan. Means, to think na ang couple kuyog na mo niya makakaog mains, I think possible na makakaon with mains. And whatever happens, we always try our best to get to our food, to eat something. Maski late na, maski bugnaw na. We just want to eat.
Because we don't have time to eat. So, prepare na sa mo ang entree. And, ang kihatag sa mga ako, duha ka pork belly nga, ani karas ug ani kabaga nga pork belly, ani karas So, inana siya. Strip, duha ka buok. Murag, maguwang na siya gamay sa bacon cut. Murag siya, tulo ka buok bacon, papilit. Nana ba? So, pwede kayong duha to ka bacon, duha ka bacon nga cut. And then the thing is, mura to siya. Gihimuran niya duha kay big entree ko no. Nya, ang usa ka tong murag pasta, murag usa nga na. Kanang pangalan na, basta kanang murag basta murag instead of 2 gi 4. So good, ilang gibuhat is big entree nila is for 2 people. But one entree is like 1/4 of the mains. So, gihimuran niyang 1/2 main. And we're so tired. I know, I'm just so disappointed. If you care enough for suppliers, if you want these guys to like refer you or at least support you, you should feed them well. And the thing is, you should take care of everyone there in the venue. And the thing is, just because naga-shoot me, just because tarbahante me, it doesn't mean that we won't be served properly. So, mura na siya. Nag-rant ako nga. I'm so disappointed with the venue and yeah, the venue is in the Yarra Valley. It's called Hubert. Hindi na ako na facility. Anyway, as for today, yeah, I need to edit. So ako na lang i-edit pa na akong para gahapon. So we'll upload it. And yeah, I think we'll end the vlog here. Yeah, not much for today. So kita sa tayo next time. See you guys.